ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Tnat Directorate of Mineral Resources jonga Sarkar Jilla harangkat ka jingetre lang ka Tnat Forest and Environment, ka Meghalaya State Pollution Control Board, lembat ka Geological Survey of India, ha ka arfunyo tarik banay Risau arajar arfuway kila penlong ya ka jing Pynsngewthuh pajba halor kapang responsible and sustainable mining. Yakani kajing yalang la penlong ha Reverend Anthony Crockett Memorial Hall kabadon ha kisnong Shangpung Mission ha West Jaintia Hills District ha kabaga ADC jonga West Jaintia Hills District kakong Didi Sengai kalalong kum ka Kongsan. Ha kajing yalang Pynsngewthuh pajba la wani shimenta da ki wahai isnong nagatain Shangpung ki khana school bat ki samla puli jonga Shangpung College ban Pynsngewthuh kambha Hagabaya day bat kapang ban Pynneh pensa yaki Marpoh Khyndew bat kilat ban yada yaka may mariam. Mineral sidran po Khyndew, drain idan kam pada perkat sani ban, syara penyeliat kata mainin, lang lihat em ban panet kata mainin lang lihat em yang kata kan kam kaba perkat terbentar kalau ia jadi banwan hadin juni. Kajimut hijau kali ke awareness kelomba. Anong kata kami ini dibanding dengan sustainable kata kebalaban dia dapat nabentar di future generations berwan hadin juni hot baru ini ya mo nakajong ke jingwat la ini ban kami yang ajak ko ban pendak yang ini sem Ndai ini berkat pada kami ramong kami mariam kaba Marpoh mo PGE bagi rakyat ko wala ba DPE kali climate change kami ini kondisi terus dengan kalau shisha kata climate change kalau lagi naskun kamtam dia pulih ban bagi pot jampi dia pulih ban dia pekah mentah social media di jengta kaba nama ini mo ila kiklau kila sendiri hindan bersyukur kata kami nabi ke kiklau kita tempat itu kita school tempat itu kubuat kibun ki export tempat kiban lecturer no ki speakers kiban IG kran ada yang geological survey of India ada yang forest department banyak yang dia marah dulu ada yang pollution kini kita akan suatu sesuatu kita tambah kita kata responsible and sustainable mining di government bagi punya syashkor ha, punya penlejumut ha. Au buat kenya dari program tan kau ini nanti awareness program bang Mushiwan, Shuatan, Letno. Buat perkat kita, dari perkat ini kau jangan tuan mungkin ada kena awareness. Dia pergi rumah tahu buat yang kau pakai rumah ini yang di penjara asing di Waham ya ke human body yang kantan subuh mungkin ada mix itu ke ikin kangang harus yang setengah itu pun sedang tak ini cita macam tak atau kesabian ni tapi ini usah ini dengan ini mineral water maka kita lebih kejinut kejinut macam saya tahu ini yang kami kan ini kemainin list tu boleh ulai kerja hari ini kau yang kami kemainin list terpun di partner lebih awal kalau kacau kalau kau punya pollution dan orang pelanggan dia yang orang kecil di kamar kan juga tak kayak gitu water body. Kalau kata kamu orang ini kejengkel tu mangko atau ada balas kayu belai ini, aduh ini di hantam ini ha sampung rejo ini dan orang puem bahan ini di industri sendiri di mana dan puem yang puem sampung ini kejeng dan kami yang ini di Marpoh Khyndew. Kalau yang kami sini dawan di mana di hete daw Juli buat ini yang pihak tu yang kami tentang waktu Khyndew ini kami pergi klaim ini kita dawan keluar dawan industri dawan approach industri super setengah teman hab Cina ini hab paper kami dibagian teman hab Cina itu skill le dan hab le mapping ini hab le survey ini hagi skill nungkong le reconnaissance survey hagi skill kawa 1:1 million, 1:1 lakh. Man he jing em kamyo i le e. Te he wo bon kat ni le e ha 1:50,000 scale. Ke jing mod 1:50,000 jing mod 3 cm ho scale yo thi 1 go 10 km ha ga per thar.
Hakama buamgo ulan 3 cm jimut 3 cm wa amhama habatai 10 km yong tu bichnong yi amgo hita kete the survey wala the systematic thematic mapping min to w la survey ye tu kathau man to jet ye kathau taman habla systematic i man habla i haga haka juhi ke scale tangwa lai i the team lai i le bhau moyong ne bhau mo chun ne bha gibi jai mo min to w la hi ke systematic mapping le i hagi scale ki 25000 ite to haga ars pasan phau meter u represent go ya ka 3 cm yung phi yo urap tip I rap kham bania chuchu ne bha utu umo wa the depth I le haga reconnaissance survey men to bi te ro the mi gama men to bi ke gama pada the chnai the tip ini am gi katte jnai katte enti te wa am he ni te yo ulai let detail survey I katte wo khod ga mineral exploration kita ki G4 G3 G2 to kita ki stage ki wa kaman ule mineral exploration jingu kita haple I wa ka drilling kerja mineral drilling I yo tipi kat 1 MB kat 1 ULB te mineral tapi tele drilling kat kata distance leni hendi ubo I ka drill hole heta ubo I ka kata distance te yo tipi u calculate ka reserve yang tu umo wa am heta tadaw mo ite don kat wani kami bedle ke office yang ini men do dep le kita bero da dep calculate I ki resource bo ongi katte am umochun ini the men do dep ke report submit I chagat DMR kawan bete action khata pare ahasmen dago khata pare mulai September ada anu kemudian minor lah ini apa ini ini date mark protecting position clause 3 clause dengan combining the combined animal development and regulation act kumau apa ini kumau ya boleh muncul ini so Khyndew berapa clear itu tentang sikap mesti mesti tentang living now but untuk takum ini section 2 3 but 2 3 when I block I go out separate takum mana sih bagaimana apa namun kita bertanya itu maksud lebih mau maksud tentang maksud mana kita tahu tentang kita tahu maksud kita buat supaya amalan seperti goal begitu supaya rumah belakang ya takum kita jadi kalau responsible and sustainable dengan ya kita kami dan ya syaka kami kepada clearance bagi na pollution control board. Jadi pollution control board ka ini clearance ya ka CTE bagi CTO consent to establish but consent to operate apa ketentuan tentang Air Act atau Water Act. Jadi ini consent to establish kalau kita apply kalau kita ini consent to establish ya ini mining kita submit bon bagi documents bagi dan kiwek clearance bagi department kawai ke mining plan kita submit bagi approve ke mining department dia mat kawai ke forest clearance bahaya forest department kawai pat ke environmental clearance bagi dan state environmental impact assessment authority kata dikasihan ikla yang ini ki dokumen Q1 ini slide Q1 apply ini dan yo yang kata consent to establish di suam ini ini consent to establish but ini kita yang cakap kemudian ni yang ajan kemudian Jakarta ni yang ajan kemudian di school ni yang ajan jadi di school berkisah kalau tak semua macam ni telah pendiam kepada ke di approve ke mining plan jadi amat bagi environmental clearance dan juga aspek kita dengan yang namun kita isu itu tu dispektan juga yang macam berbeda dibuat buat lu berada banyak cara sejenis isu berbawa